ngomongin sa ikan depan lebih kan ah gimana kapul naik ano Tago. 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 Lambay oh. Tahu lambay daw. Hindi ka tahu lambay. Ayang laro. Titi tago tuan mana? Makaon na. Tapi foto ya. Sorry, lambay. Ayo na ko. Lambay oi. Ini kita gawas. Nagit, kita lagi tago. Padang opsin. Nagutsu-utsu po. Nambang. Nagutsu-utsu bang buah. Kaon lambay ya. Iaway lambay na. Rapod-pod ang lawas. Ito ko lambay ro. Di mo kaon siya sana. Ikaw ka na eh? Iya. Kuha na rin, pamagkamang. Rebe. Rebe. Ah, ako, tikaton. May lambay sa laod. Ini mukha ni matunga si kilo ko. Ha? Ako eh. Lagi. Napagidag ko anak. Tungkuan, kurusan. Tambok na yung kurusan ay. Orange color. Tambok na itong kurusan. Ngomongin sa ikan depan lebih kan ah gimana mau guys Gripa ng ilan ini ice cream huwag na isuot. lagi na bro Nagis. Bila ba to? Ah, bato. Ilham taas. Taas muna kung may isda. Oh. Baga ka ng bakore. Itarong ko ng buksay yun eh. Ay ka ng ilo. Tago. Tago. Yan eh. Ha? Ini paun po.
tong. Bitay. Nagid isud oh. Hmm. Na isud. Sunas daa. Gamay. Uy. Papil. Bungkus. Tago. Tago. Umot sa tago sa babaw. Bigit sa tago. Wah, patay man ko no. Ah, Muong. Tuh. Tago. Gamay yang tago eh. hah? Buru? Buru gitu. Kok gitu. Gapo gitu. Naik ano? Iya. Agoy nagi dipatay nga isda oh. Nagi to. Muna yung gisud-sud guro. Murang liguan. Anong inanaw? Wala taran, puga-puga ko. Sige na. Ano ko dyan? Sabi ko yan. Gede na yun. Ikuan na ito, gamay. Ito ba, hiro ka ito gamay. Pwede na. Eh. Pugapo. Nagtangag si Pugapo. Naagi dahil. Nagpatimaw. Gila din na niya. Lawas naman tayo. Saan mo tayo maulit? Sa Lunes pa. Lunes ba ito na? Paabot. Muli lang ka na? Ano muli lang ka na? Lakaw lang ka na?
may nagkilap-kilap pag silaw. Sabi to? Lagi. Daan gitu. Buru? Loh. Ketunasan nih. Kan amat Nah, ngatayan good. anak gani ha. Sarap ka ba? Patay. Labot. Hawa. Siguro ang siguro gimana? Mati ano? Mati yang dua. Menco. Bungga pun, ha? Diba? Nakuha akong main dito eh. 20 nga. Apa? Buo? Oh, gis. Gis, ano ko, gis?